Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na adtoy pa'y dagiti shout out. Shout out kun comments daytoy papagayam. Kunani pagayam sa Turnino Ramirez, naglaing kamot manong kunana. Ni pagayam Jovi Gandesa naimbag ngal daw tay amin gagayam. Joji Cruz, thank you always. Leonora Bautista, unay daytan kaka. Jasmine Rivera, hi po ma'am, naragsa ka panagbuibuya, kan panagdengdengeg manen. Alma Banad, listening from Hong Kong, unay daytan kaka. Ni pagayam tayo manen nga Jovi Gandeza, ang galing magtagalog si tatang. Parang si nanay ko lang, kunana, niipag ko Tagalog mo't ngam, idi nakasursuro iti Ilocano, nakatangtangkanan nga Ilocano, kunana mat. Ni pagayam Imelda Velasquez, hello, manan ma'am Jocelyn, kastamot kan ka si Roger, naragsak ngagsapa tayo amin dita. God bless. Ni pagayam Marieta Bautista, makapalagip to'y boses mo, ijay doming sir, duma itatta, kunana mat. Oliver Gutierrez, unay daytan kaka. Padadya lang papagayam. Kan siyempre, kada kay aminen, anaaya tamang tartarabay iti programa tayo. Kat ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. Martir, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay mga aldaw mo, labing. Ha? Martin, si kamanan? Saan ka kumaamom mangkit kita kanyak labing? Tatunggal may matangak ti kinalasbang mo. Umdasan nga ibusog ka. Anya? Unay daytan kaka? Imbagman, ta saan asika tinakiasawaak, ta amang ano nagbalin ka kumaitan akasla impasikig abigao iti kinakutong na. Tauray di kagayang manganan basta mabuyam laang tipintas kandayag ko. Pudlo reta, labing biyag ka. Kuna lang aruda na sardengan na kon taddan asawak. Pumanaw kan, taamangan numasangputan na kati asawak. Jak kayat asikati rason ti pagapaan mi. Ay, kayat ko nga agapa kayo barang agsina kayam. Takno addanam namak, sakmat lang ti pagtungpalam, ingat tong palbiyak. Hoy Martin, saan kan nga agarapaap? Tay ti kaano man, saan kunto nga isukat ti asawak? Agam lakayan ti asawam. Oray lakay. Natangken pa'y lati pakinakam na. Uray no ubing, uno agkabanwag akasken ka, no, nalakamot nga aglulok ti tumeng na, ken awan pa'y serbi na. Ay, uray detan kaka. Nagapabanan Martin, apay nga takala sumangpat. Kuha na, narang. Apay, adi ka sumungbat iti diritsaw. Wano, naggapu ka manan iti balay dalabeng. Nalaing kayo mamadtuan na nang. Ay, punugayam ti atap ka. Ay saan kayam? Ay, saan kan ngaglibak? Kaya mo, takartibok ta dilam. Ay, saan Diyak kaya nagbali na Martinez. Maputdan ti dila na, tap nagbali na natarabik. Lokaw. Di mo gayam kaya't agbalin na kasla Martinez sa maputdan ti dila na. Ngam agbalbalin kamutten a martir. Banag nga isunto ti pakaisag makam no di mo maalwadan, loko.
dakamot gaya man, lakay. Anya, makapauyak man. Anya ti makapauyak, lakay. Ano, lumunan tayo ulit na. Adalakit nga rin na makauyak. Anya nga min ti makapauyak, lakay. Ay na, ay balikas naman ay. Hindi ko na malakay. Isot makapauyak. Ay na, amom lang rin na lakay ako na. Ulit-ulitan pa lang ay balikas. Anya? Unay daytan kaka? Kunak may adyak kayat ti lakay nga awag mo kanyak. Anya nga rod nga ti kayat mo ayawag ko kan ka. Kay mo, nasamit adengken ti awag baw. Kas kumaiti anya ngay. Mabalin mo ti labs. Uno, saan honey? Uno, babes. Anya? Unay daytan kaka? Laklakayan ka lang nga rodon. Dagitapay lang ti kayat mo ayawag ko kan ka. Ay, di kayat. Saan ka mutan at teenager inso? Unay daytan kaka. Sa dino man nga tan tinaturturong ti anak ko. Taging gaita. Awan pa'y. Nanang! Manang! Ne. Isumot tunday ta. Sumunga da nakabaklay ti ramit na ngagkalap. Manang. Jak patak kita anapan nagkalap iti karayan. Apay adot na alam. Talaga nga daw. Kitaan yun ay. Nagadungag pa isaw. Ang natay sa amot amin to lamus na alam. Natay amin na. Sakbay ngayon karang kakiti alat ko. Nanguritang-tang da amin. Gapo iti ramit ko ang nagkalap. Ay unay daytan kaka. Amom ama iparit ti agkuryente iti lamus. Inaramid mo manan. Dakkel abasol iti lintod dayta. Dayta wagas mong agkalap. Ano nga bagbagayo? Awan makaiparit kanyang agkuryente iti lamus. Basta awan makakita kanya kasabali kastitus o sarak nagkalap. Awan problema. Ay nagluko kan. Malamod to nga rudan. Tenak dalusan dagiti na alam. Ta inak to ilakaw. Ay saan na? Awan mailako karag ito yung naalak kalamus. Kaya masidata nga rod amin dagita. Nagadaw. Irigalok to na ito yung daduma. Ay asino ay ati pangirigalo amiti lamas. Secret. Nika de labeng. Naglaing kayo nga agpugtaw. Napugtuan niya manan. Isa una na. O naydaytan kaka. Aging gaita. Di mo pa'y sinardengan ni labeng. Adan asawa na barok. Iso adumistansya ka kumanken kwa na. Lipat mo. Saan na nang? Ay ayatek oray ni labing. Katjak sardengan. Aging gaajak masok dal ti ayat na. Anya? Mauyong kan. Ada asawa di tao armong pailaan. Oray ada nasawa na. Saan nga nagbalik ti panagayat ko kinkwana na nang? Unay daytan kaka. Maisagmak kan tulang ata iti dayta kinamartir mo barok. Oray no isot pakatayak na kinamartir ko kan ni labing. Saan ko asayangan ti biyag ko? Ay unay daytan kaka. Talaga anak kong laapan ng ti panunot mo. Nagado babae. Jay payada asawa na ti kurkurirwam. Love is blind ako na na. Iso adidak mababalaw. Unay daytan. Labing, anyat pampanunutan, kapaya nakaadayo ti turong lagi ti matam. Ha? Ay, kwa, inso? Oh, kapaya kasta ti panang mat mo kanyak. Unaw, kaili mo manan, nagiti nairot nga arakop ko ka. Ay, saan ka akailiw, inso? Apay nga raw, akaslan nakapigpigkat launay ti panagkitam kanyak. Ay, Napasin na ay kalagat nga raw iti naunag. Apay, ada problema. Awan, nga malagip ko laang ti saan anatuloy panakapetisyon mo ama panidya Hawaii. Ti amok iday, makapan ka ijay Hawaii, dayta tinangayatakken ka. Ay, pinadpadagas dak idi dagiti kakamsat ka. Iso nagatras ti amak na mangala kumakanyak iti Hawaii. Sayang Ay, di mo panunutan na dyan, labs.
Uray ta nagagitak na. May mayat mutlaeng no kasadarak tinakiasawaak. Ay, alin di ko na ulitin man, siyak nawatan. Ha? Ay, ikwa. Kunak, awan ti mabalin, tanalpas mutten, ang nagsabaaken ka. Ay unay ritang kaka. Dahil talang tinutuan nyo si datayo nanang. Tada ito inlasin ka. Irigalok ka ni labing. Anya, ay unay daytan kaka. Nagbasitin nga ito'y para kadata. Ano sa nyon? Taneran tamot na pangregalo to'y nakalapak. Unay daytan, sagot ka asagot iti dayja alabeng, idinto taamom lang arudan nga wan lugar mo iti puso na. Masipak kung tumot lang ti ayat na nanang. Orayam laengan amabalo. Mabayag unay no, dahil talakit tinti or orayag. Amangan no, agmino pustong linto pala na balaw. Iyagawak hindi mapaayat. Marang maagaw kumatlaan. Nga sino nga tamot dayta? Inak man na lukatanan. Naimbag nga malumaw, labeng. Si kamanen, Martin. Di na kumakauma makikita ta. Iti kaano man ka, saan kan papulos kauma bubuyain. Apay aya, anya manen ti ibagam. Ada ka ti asawa. Awan, saan pa asimangput ana pa nagtrabaho? Ay, mayat nga ron no kasta. Hoy Martin, no ada pang panggapom adakes, di mon ituloy, ta sigurado alabanan ka. Ay, awan. Imayak ta may kala regalwan. Anya? Anyat irigalom? Mabit lang ha. Ta inlakalaan iti naglugana ka tricycle. Anya nga tamanen ti isagot na kanyak? Ay, Martin, martir ka talaga. Oh, ataw. Awatam to sagot ko kin ka nagrigrigata kiji karayan iti 5 oras. Ha? Lamas? Nagado ka nagdadakkel alamas? Hehe. Ambok paboritom ti lamas iti karayan. So ngayon kalapan ka iti sidam. Agyaman na ka, ngam bayadak daytoy. Tapno di mumut ko na kasla aw-awan naklatan ti banog mo ang nagkalap. Ay saan? Diyak pabayadan na ita. Ragsak ko ti mangsagot kan ka iti sidaam. Ngam sigurado nga dutrigat mo anang kalap ka dagitoy nga itud mo manen kanyak. Sana bale? Amumot tayo. Napatig ka unay kanyak. Isungawan anyaman ang rigat ko nagkalap ka na kita nga intid ka. Martin, saan ka kumangagbalin ang martir taadan asawak? Mabalin mo mat ti agayat iti dua. Anya? Anda pa'y amaw katalot asawa na. Mayat. Unay daytan kaka? Diyak kayat ti kasta Martin. Di mo ka di ammo tay kanta. Nga ada paraan anak, ada paraw awer. Oh, kaya't nasaman, duat asawa na day jayan. Unay daytan kaka? Diyak kayat ti kasta Martin. Iso asardengan nakkuman ngarman. Sa akto laag sardang, no masukdal kon ti ayat mo, labeng. Saan kan amabalin nga ayat ng taddan asawak? Hanggang adakan ka, no yuray mo amabalo ak. Ay, diyak kaya't ti aguray iti mabayag. Panagkita kat nasalon at pala di asawa mga urilakayan. Awan mo't makita sakit na. Isungan ano sa klangan na paluknangan ti bimato apusom labeng. Ay na. Nag-imasan na ti dalag kan hito, babe. Unay daytan kaka. Urayak lang na duo kan iti panangawag mo kanyak iti babes. Ay, siyempre, pasamitak mo't atawag ko kan ka. Saanan anas kan inso? Nakatangtang ka na insaw. Daralain ko na mata. Wano mahal. Ay, diyak kayat. Sumgarak ang mangawag iti darling uno mahal keng ka. Ala, saan ko nga ipilit no di mo kayat? Agore ka. Ang daman tamagag. Nanggatangam ka na gito ang lamag. Saan ko aginatang?
no di kat impadiguda kanyak. Asinaw, tinang padawat ken ka. Saan mon adamagan? Taamangan no di mon tumaimas tagsida no maamwam. Ay, isardeng kong tagsida, no di mo ibaga no asinot ng padawat ken ka. Sige, ibagak ngam di ka agungungat. Asino nga minaya tinangtin ka kadagitaw ya masida. Ni Martin. Anya, ni Martin, jay agar aram ken kay di balasang kamay. Lakay. Diyak ibagbaga nga uray itang agasawa kami kat ar-ar mo na parang da dya Martin. Ha? Neng, apay nga yatim makdor kamutan? Nalpasa kaon. Ha? Nalpas kan? Idinto tadi mo pa'y magnaibos ti labay mo. Agraman ti sidam adalag. Awaran ganas ko amangan. Timot kayam lang tid karagit ya sidata kat na di karibal kaw iti naunday apanaway. Agimon ka kade? Sa anak lang agimon. No di kat kaslag burburak ti darak anak amaw. Ngaging gaita kat agirgrigalo pa lakin ka na di Martin. Lakay, saan ka kumanga agimon ken agunget anak mo at nangipadawat ka dagito asidata ket ni Martin. Asawa nakmeten, ket namnamaem asaan kanto aguliban. Mok aya, no adan to panakasulisog mo ken kuana. Awan, tamay may satoy pusok anagayat. Kunada, nga uray no naata akayaw, no mayasidag iti dumardarang nga apaw. Adan tolat ta panawon na asunggain. Sa anak akasta inso, mamati ka kuma. Makitak na na dya Martin na umay mang paspasarkan ka di balay. Manswag. Amangan mo pong sadag pa iti anges na. Anya? Unay daytan kaka? Unay mo't akinaimon mun inso? Inso, tinagan ka. Katjak kayat. Asak to tagtinag nga ibagada nga insupot no sakti maliputan. Talaga naimon pa'y laeng ti asawak. Nga oray no nabayag kami nga agdenden na. Kunak tungot ngamin kin ni Martin asardengan na kon. Hindi mo't dumngag. Ti cellphone ko. Agri-ring. Sumbatak. Hello? Ay, agyamanak timawag ka Martin. Ada na patang ibagakin ka. Saan apanggap iti idardarirag mo nga ayat ti kayat ko pagsaritaan ta. Ada sa balay. Panggap iti di mo pala panangisuko iti ayat mo kanyak. Agbalbalaagan ti asawak iti di mo pala panagsardeng mangkut ko tibur kanyak. Kunana, ano di mo kayat ti may sagmak sardengan na kon. Anya? Saan ka mabutan? Ngam amangan numapatay na ka ti asawak. Ay, diyak kay ti Riri. Iso apang nga asim sardengan nak kuman. Ito, nakaisputingak man rin. Guwapo ak matgayang noon nakapulo ak. Martin, anak. Kapanam. Inak agpasyar na nang. Asinaw, ting kapasyaran. Secret. Ni ka di manen labeng. Nainaitan na nang. Talaga mamadto kayo. Uy, isaw ti pasyarag. Ay nabarok. Sardengam kuman ni labeng. Adan asawa na. Saanin anawaya. Ibaw-ing mo kuman tarik namin ti sa balay. Nagado di ta babaya mabalin mong arman. Nila ang labing ti ikis ti pusok na nang. Sungay ti kaano man. Saan kung tungay suko ti panagayat ko kinkwa na? Naidaytan ka. Iti dayta kinamartir mo. Ibagbagakin kan dayta ti pakaisar sarakam. No di ka sumardeg. Awal mabalin ka. No isunto man ti kaputi pakatayak na nang. Alag, no di ka dumngag iti patigmaan. Makamuka nga rod. Ngam di nakto babalawan no dasan anasaya at mapagteng mo. Tay naramid kumot ti amin nakabaelak anang patigmaan ken ka.
Unay daytan kaka. Jak malipatan ti pamutbuteng kanyak ni nana kita. So di magasak dito tersena ngay minom. Ta pagpaturad man ang mapan mangpasar kanilabay. Saan ko kabuteng na dyan lakay insaw? Isupot ko ano sakti karitan na. Uminom makpay. Uray mabarte kak ita ang mapan nagpasar kanilabay. Nasay-saya pa na inom ko. Tapno naturturidak tumaran na mangibagay ti kahit kao. Mabitlaang. Kumusta kan labing biyak ko? Ha? Si Kamanan Martin, agak-arak kapay. Nabartek kamat. Apay ko man nabarte ka. Kabuteng na, kasta ka na. Saan matkit di? Ngamjak kayat tinabartek akasango. Isa pumanaw kan. Alapanaw. Di papanawa na. Di ka man naalag ti santong dasalan ako nada. Katalaan kayo tani ti santong paspasan. Okay ka? Ay, saan? Di nakpagaramidan iti dakas. Ibatan na. Nagbanglukan biyak ka. Nak. Adda man na si malibo kag tiriknaken ka. Ay, saan di nakarakupan? Tulungan, Dak! Ay, Martin! Timbatan ka sawa! Ha? Lakay! Tulungan, Nak! Lakay niso? Tulungan, Nak! Ayok ka! Timbatan ka sawa! Saan mapagaraminan ni tintakas? Sige! Kami tipagnakman na, lakay! Basta di mo patpatayan, ha? Ala, mansuan! Gusto na mainsaw. Sardin ako. Tangkan ka ulo, ma? Saan na ka mansuan? Gusto na. Naghanap mo, Martin. Amom nga dasawa di tao. Riribukan pala. Natay free mo't natay libre ti armem kas dyan. Saan nga di adaanan iti estado. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapawalwan. Martir. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.